الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة الجامعة. الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İslam'ın kıyabili ruknu bu kakva İslam'ın kıyabili ruknu da santu da keda bu kazı bu ne tajo bitinin İslam'ın kıyabili ruknu qoşuya bu farizay kakva kakkola dinafil hubib şivçivogonigi kakalda daimhum helda tadçe habun Hevçivogo İslamiyab din kurav hepçunarav çek korelemçi. Şivçivogonigi jinsa kak qar hechogotun hevçikola İslamiyab din çunti zaburavçi. Asmasagutun Aliya sabastasan betsana salat salan keyav avaragas abular anila. Çohonigi mu'minavlar hecho hev kak jinsa bayço. Adanav Allahas jinder hurmata khwanguroni haw chivugo adanav Allahasul rahmat Allahsa vachaqrawchiya don jindasa watsadaw givugoya soho farizaya kak lahas vach ogotara mekhalda evchiya sul tsar qala jurahasul nutsayal Umar ashabastasın ve Abu Hurayrat'tasın radıyallahu anhu mecmuan. Bir taraf hadisler şu ahirat Abu Lebugo salat samanke avaragas. Di qereşt ana Cebrail malaik ve abuna tutsat saliyan. Şibditsa sali bilan ditsa abi dalgi Cebrail as rexsarab ayat ki salun abuna dida hab saliyan. Ayat akşul murad İbrahim, İsmail, İdris, Musa adal avarag zabazul haq akşok el redsun hezul şik abkhwadaç adi reksun khadu adana Allahs able bugo hezda khadu baç ana yagi khud ana rak alda hezul avalazdasan so qam jedetsa kak tolel banige rojasa baqum balel baramnigi kakel ajro kerigi khoyzi abulel Ay kine khoza abule kak banigi ban khadu herese bitsin aldashon kholibugo kakaso kerim edingo matsabi aldashon edingo ghibat buhtan habi aldashon edingo heqolibjo heqon edingo kholibu va chogi dal ma'siyat al hari aldashongi chogi dal khud ramuna halgi ezi akhirat dalda qach'an hadur habumbogo kuta kalda warida azab aqaba Gucha jura hatul kal. Çünkü salat salam ki avaragas abuna ya Cebrail aleyhisselam didasa khadub dir ummataki kak khizi habizish bugib abun. Cebrail aleyhisselam cevap ki habuna ahir zamanında dur ummat Allah'san raçine rogo so adam al. Khir sarab halalda jedetsa kak khizi habulin. Dünyala şul şavat hazda khadur şu haral. Dinar hezda askop kakalda sırkik aguguna. Aratz khan. Ay hezda dinalda sa. Dünyal asa bişiz buguna. Hep japan ikher berazda bihule bugun. Vore alok khabe. Nuş kak dingi çun tizi habon dolar azuk hep gibi çun dünyalda khadur şu haral ulilazda hayran şuge Nuj adada khol. Sabr sarab hadis hakul haq akil hadingi Abu Lebugo. Abu Said Khudriyas ki Abu Lebugo. Dida salat sanke avaragas Abu Ra'na sab qawm buk ine bugo ay bakhize bugo. Dida sa khado khaqogo son indal. Jedet sa kakel qar habulare. He balare. Banigi he khoizi habulen. Wa hedingo dunyala shul shahvat azda khadur gi jal ara.
Hezi axiratda qaçan hadur habun bugo azab aqoba. Guçab, gharida jura hasul qalbi. Çöge qawma xine bugo. Jedatsa Qur'an tsalole, muquluq baxun gorq exun hegi unare. Va hedingo Qur'an tsale zibago hagu taypaex. Mu'min naski, munafiq aski, fajir aski. Walidi de bashiri tsahi qidal, hadal habal go adam al shal abuna. Walidi tsa abuna. Mu'min jinsa Qur'an tsaloleu hilde imangi kolevchi kola mu'minavchi. Munafiq Qur'an tsaloleu jinsa hilde imangi kolare kafuravchi kola munafiq. Fajir jinsa Qur'an tsaloleu hildashungi jiu kanalevchi kola. Ditsa hab qopko habuntana tsaqo bayan baqara walay zibehla ibn Kasirin tafsir aldı. Haldago reş kerab ibarat batila Allah ravchiyasta tafsiru Fathul Qadir aldı. Söge abule bugo Qur'an aldı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'mur ahlaka bis-salati vastabir 'aleyha. La nes'aluka rizqan nahnu narzuquk vel 'aqibetu lit-takva. Dutsa amru habe avarak sallallahu aleyhi ve sellem. Ditsa duda habura ba'din durgo ruqafu ahlu yaldı. Yagi umat aldı. Kak bayaldakım. Ay kak bay abu. Ditsa duda ad habula hiç o durgo nafsahi yagi durgo ruqafu ahlu yahi yagi ummatahi rizqi rizqi ditsa qeladuye va dur ahlu yahi dutsa rizqi ulul habuge. Dutsa qar bussini habi akhiratakul umurazde. Akhir bitun ke talih rokhel munvitu hauraze. Duda nakhri sharaze. Dude iman shuraze bugo. Ay ajrogi aljangi heze bugo. Salat sanke awara guk ana jidir ahlu yalde sokina buk anigi unti yagi raqit adbaç rame khalda izde kak bayan amru habulekun. Var ikhsarab ayat salulevsungi ay suratut aha ayat musyalda keviral kiyabile. Vahbutsa abuna nekhe hajat al jal adi anna Allah hastasa kakash adin alab habularu. Sere arazda saç ahyal zahma kabi asa rosul an kakaldakun. Ay kak bayaldakun alab habula an hez balahal qari kabit asa rosul. Kak buk ana heze balahal asa rosiyan adana Allah haste ansule baksun. Söge abuna salatsan ke avargas. Adi ana Allah shindir lazadere da farz kun adhuna qolshuya gu kak. Shiv chivugonigi hevshuya gu kak rujdaban el kakal hevchiya siruk una qiyamasi qoyash nur kun va bayana hujashungi. Va shiv chivugonigi hel kakal rech'ogo qar hech'ogo tun hevchi qiyamasi qoyash adi waqkhini hawla Fir'aungun va Hamangun saddaq. Çono khash Salat sana ke avarga suqiresh ana Jibril va abuna ya Muhammad kak balaro chia sult adi anau Allah su qabul habularu kurab sadaqa haburab haj haburab amal va zakat. Khadugi able bugo Jibril as Rasul aste sallallahu aleyhi ve sellem aste. Kak taravchit adi anau Allah sul rahmat Allahsa va chaq kharaugo. Tavrat aldagi, İncil aldagi, Zabur aldagi, Qur'an aldagi. Kak taravchi aste shiba qoy was hordoil resht una azargu naana va azargu tsimbakhin kak tolovchi ase anq algozobalazsan malaik zabazgi qola naana. Kak tolovchi ase hech odur havzaldasan butagi va hech o hesiye dur shafaatgi hech o hev dur umat aldasagi. Kak tolovchi untidal heste vakhizi inaro Khedal uqizege inaro chago qago salamgi qilaro hevgun sadaq khanalaro heqilaro shim hesugun halmakshigi habilaro halmakshi abunani hastegi baxon hal oski tezbukak hevgun odob chilaro hesu din hecho hese boji hecho kakwalar chiesi vat adana Allah asu rahmat Allah sebut hecho hev munafiq algun sadaq jrahashut inalda uqineugo Kak tolovchiyasta aldi khezi khani luqma bor kharame khash luqmash abula duyet adana Allah sul la'ana ya Allah sul tushman dotsa Allah sul rizq kanala dosu farizayal
фараизал тураларо как тарав чи асте хестет адбогеврет элаш абула Аллах астуе мусахар хабун кун хечибани ай Аллах астуе мути хабун кун хечибани дон дудаса туризе буканеан как тарав чи роқоса қват иве вақара мехаш руқаш абула адана Аллах ас дургун халмахи хабугеги мон дургу аҳлуяди сах саламат адги усунгегия как рехун тарав чи адана Аллах асу рахмат Алласа қот аравугу дуниялалда чаагу агоги хун хадуги как тарав чи яҳудия хун хола насрания хун адги вақхини хавла уқайл разияллаху анху вақхунугу цо нухаш соасан хео аварагун саддақ сафараш ҳев сафарал даҳиста бихумугу хагу муъҷизат ҳалеҳезасан цоя инаго ҳазда хаду ғумбугу варани ва ҳарумбугу расул астасан саллаллаҳу алайҳи ва саллам кумек ҳелдагу хаду цуншунугу арабияги бахун кодав халченги кун синги расулла саллаллаҳу алайҳи ва саллам абун бугу ҳавчи асте шибдуе бокара ҳабу арани ялдасаилан синги арабияс абун бугу я Аллах расул саллаллаҳу алайҳи ва саллам ҳабу арани дитса эмера баҳаги кун бичумбосун букана ҳаб дие мутил шуле бечо ҳамҷи дие бокумугу ҳабги хун ҳашу ҳаналдаса пайдабос хизиям Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem Şeymun hasim mut'il kılari biyan abidal varani yaş abu mugo ya Allah su Rasul havçi golşlu gep kapila ay havçi bogol kakki bayç ogo ejula has duye qot e habuni bogol kak bayze ditsagi habila duye qot e hasim mut'il khizi dun hinqula hab qabila talde ade Allah's balah bichayalda dungoge heda golşli kelda Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arabiya suqa bogo kak bazı qot igibosana varanigi hesuk ona. Hasil taklif kojinda hiç hayvan varani hin qule bogo kak valari qawmashuk chezi hezda sadaq balashuk kelda hin qon taklif ad habural adama hin qule hiç o kak tiyal. Hadina al-adam az de abilere kin kha Qur'an'da bu hadin ayet Bismillah ulaika kal an'ami bal hum adallu hel adam al hayvan az da rekşunugo jegi hayvan az sagi qos harugo yange gurun edi gur kinil abil nejeda san qodi bosana ay alam azul zarab az da nejetsa bayan habiyan kak tolel heshuk ar hechel jahil al adam az qolshuyo bu kakashu wa hedat atshi habiyashu khirashu haqashu Qur'an hadis halda bacar xabar. Hanjin abuni hep kaktole adam az heshul bugib udiya qarashul haqashul betsen habi aldasa alim zabi wat alim zabi qatul gurugo. Hezol tsoyal rikula jal gorsh juran jedet sakak balarel jedergu him algun khadim algun hudul halma shigun odor gichun kak balar chaygun re sharokhun kanan rak gelda. Wa hedingu halt ibishayshul Daram bazarashur helgun akhalshum jedet sahezi bayangi habichugo kaktiashur buge munahashur wa bayaldashum buge ajru kiriyashur gi bitsinch ogo hep kola dinashur uch bikhishum hanji sharanias adaslasira abule bugu wasiyat habun dutsa bayan habe wadinashur wats kinalnigi jahila adamazi hez qargo hechugo taral dinashur addal jal Hedin habiç oni mun hukuna totsebe jededashon jurah bor qulil adam azdasa salat san khev avaragas abukhe Singe mun shuna hedin al chaz da gorşe jededa ilmi şu ahkam al halel haralda jedetsa amal habulare shayn abuni shivchivuguni gi jinda shariat hashul ahkam azdasan so kina bukani gi hukmu khan helda amal gi habiç ogo Xalaresta manshizagi manshich ogo hevchi shuna jededa ilmu bi khalel da amal ge habular al adam az gorshi nojoda khay wa hal Allah gur hayal haq shungo kakalda hev jamaat kum bayalda helda atche habi shabi barakatal darajabi adan shay munahal churi balal un tabit asalosi ab kinnago hasul shekhi sabafun kola Hep kakalda daim kara mekhash hasukla taqwa ayt adan Allah sasa hinqi wa sogida shik al amal al qabih al kakal pisha amal dasa
حرام أجل دسا وخد أبد دسا تصوني عدل جل كاك جماعت كم يدخلون حصول الله قرآن الدقي أبل بقو أوارق زباز دي عصيك يدخلون سرس الأمة تزدي ريتشار البلاها ريخسون خدوسا هب آيات خيف أبل بقو أدي عنا الله هس قرآش يزو كافور زي حين سرس الأمة تزو زمان الدا روز هبازو الأهاليك دیدگی ای الله است دل رسول ازگی رسول ازگی ایمان شموک عربانی امر الدا نخرشون گروک عربانی دید سه هزه راه زروک انا زوبلا زول برکت ای صدالران رک ازو برکت الگی ای خور خیر بیجون پیل خالیجون بوت ایمان کن کن نگوشک اکون بوجی ایمان کن سخی سلامت کن کنگی هزدر رسول ازول هرسی هرونا رسول ال هرسی هرونا هزو خونگی بایچون هل دكتور ديتسا هزدت أدري كنا إرقال بلاهال عذابا خدوس آيات الأبو لبقول أدنى الله ما كاش الأهالي هذا سوير خروجل جي مون هرسي حولب أهالي بوجارال شوني شروقو وهاو محمد أورك هردش يجون جالجروك أجو دير أقل دستان جدي عذاب شو لسا ياجي هل روز هبازو أهالي بوجارال شوني شروقل دير أقل دستان عذاب شو لسا قاد زحاك العجاج دنیالا که یکی آخرت که پیدا هیچ افشین الدا مشغول شون جال گروک اگو یکی هل بوجرال شونی شروگل الله سول عز و جل مکر و عذاب الله سا الله سول مکر الله سا بوجرال شون لک اونارو دنیالا دا گی آخرت الله گی چوبگو خود عرب اهل گرونی ای ایگو خراب اهل گرونی سوگی آیات اهل کتاب ازگی ای یهودی ازگی نصرانی ازگی محمد آورگست ایمان شون هوریت و خون وك أرواني معصية الهريال دسا حين قنجي روك أرالاني تاوغ هبون روسونجي روك أرالاني ديت سهيدول سري هرون أرال شينال معصية الشوري روك أنا أي دونت أسر خويني روك أنا وديت سهيد خويني هريزي روك أنا قيامة سيقويش بسولا بيقون صدق الجنة شوري هل يهودي يزجي نصراني يزجي تارات الدا إنجيل الداغي عمل هبون بوك أراباني أي أمر بالنهي بتورازي هرون محمد أولغا صلى الله عليه وسلم رسالة وهي سوق القرآن تصديق هبون هز كنازي بوك أنا زودا سخونجي عدو سخونجي رزقي أدعنا الله هزي رزقي عدد حبيزي بوك أنا أي كيزي بوك أنا هزول كاسبي الدكتور قريب جندرغو راك خلصنا وحبي الدكتور هزدا غورخيامو تصو تايبا عدم أزو جال هرقب خب حلال تشرال أي بيت أرامنوخ كورال هل كل أهل كتاب أزدسن عبد الله بن سلام ونجاشي هذا نقل خلال بن صدق هل أهل كتاب دستان عميري سرين أبني كعب بن أشرف ويهودي أزول رؤوسهال أتسرق خبي هز هبول عملش تو كشكيخ أي كبر يلدقو تشون سوغي آيات هذا بوغو مكة القريشال شون روك أرالاني بيت عرب إسلام يمنو خلدا ديتسا هزي كيزي بوك أنا زودوسا خون عميرا بحرزايا بسعد أي عتيدة بحرزايا برزقي معيشة يشاو آخرة تلدي كيزي روك أرال أباديال نعمات هزدت أدقي ساب إلى عنيلا أبنا هم رزق يشو أهلكم كلشو عمر أصحاباس رضي الله عنه أبنا شيم كي بوغونيجي هني مال بوكونا أي بيتشي كي بوكونا بيتشي كي بوغونيجي هني بيتناجي بوكونا يعني حاصل أبيت راشل حاصل أهالي كاك بالي باك الله بالله رور خلا أهالي كاك بالاري باك الله بالله ريشت أنيل قعدين راك الرغاري باك موتسكوي بيري ريتشي بوك أنيل قعدين هدين خدال دوتس أبوغي كاك بالي وشي دوتس أبوغي لا ديتس كاكي بالا ديه بالاري زوك أرغي هيتشو هدين أبوغي لا هزدي كاك باين أبيزي ديدت آداب كي هيتشويان هدين أبوغي لا دوتس شاين أبوني بالا هز رشت اونخیل بالا رشت اونخیلا چی وات هاولا رشتو یک جانی راچو نخیل خیک او کش وات هاویچ او کینا گو صدق قال هاویچ او توگیلا کاک والی چی اگر او گونگی وات سالو گونی سینا لو گونی شو گونی کاک بالا ری چی اخو گونی راسو کو گونگی هچی است ابل کاک باید دو سلام چوک اکسلاسون که اورگس ابون اصحاب از دی رضی الله عنه نجات صحابی یعنی جر بیت ارهان دوتسا نجيك هاروغي شاقي القوس هراوغي عادي عنا الله سوت صبالا محروم شراوغيان خدب ابونا صلى الله عليه وسلم كي اورغاس نوجودا خاليش شيوچي كولو شاقيوغي الله سوت صبالا محرومو چيگيان شافل كول يا الله سو رسولنا اصحاب از ابي دالغي ابونا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كولا جدت سا كاك تارال
he balaril çay. Miraj akıl sordoyak. Soğatsan ki avarak ana çok amalda asqosan. Jeder but ol gamç az dakhun riqizi harole. Khadusan ruk oxe dandigi harole. Daim go hep halalda jal ruge. Sengi soğatsan ki avaragas iqana. Ya Cibril. Hal çay go şal kolil abun. Jarabaylas jal gi habuna hal rugo jal kak bazik halal. Ekul qar agaz jede hiç adam alilam. Quran alda abule bugo. Jurah hakil azab aqoba bugo hedinal kak balil adamazi. Qar hiç ogo. Qarayli hiç ebşinal derusun. Jedetsa kak tolil. Hem nakhiba kholil. Ekol urgel jede hiç el. Akola munafik zabazul ve fasik zabazul tabiat amal. Her iksarab ayat reşnal salsan ki avaragas abuna. Ab ayat nojo ekik abugo nojor shiva çoyas dunyal çorab sadaq eldası ki hab ayat ki bugün nojo. Nasib habe ki kinni algu busuma bazi. Anca hani tolu khalak istimu on. Khalak batil ab. Keda Allah sibit uluha. Abşirt ekil abunani hiç anani her şey bugo hadına cevap. Abugo dir barakas ki şefaat ki şayo. Ekes hayda fandas sogigi jawhar naqi tun qamuk arab hanji qatibat art ekhu ab Oloq khabazi dahab nasihat abrat ekhugo wa risalat al bichulgo habt ek hanji hab ekhi bosikha hanji abdia meset ongi boskol ekhigo dinakhi watsalam balakshi chugo jaa idingo bogo dinakhi watsal hayda fandi qodisru naqo kharaqogi bogo jaa Niketsa Ruzvanban Khadusa Respogi Chejanicha Zikrubachina edin qola hans an esulu hakikela edin shuhada azikela Allah's kik aber habe sie köcher tezi tawfiq el Allah's Rahimakumullah إلى الصلاة